laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. إخوة المشاهدين والمستمعين، نرحب بكم في مستحل هذه المحاضرة ونقول لكم هللتم أهلا ونزلتم سهلا، كما نوجه إليكم التحية الإسلامية الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستحل هذه السنة الجديدة، أعني بها السنة الهجرية 1438، سوف نقوم بمحاضرة المعنون بفضل شهر الله المحرم، وسوف نتناول في هذه المحاضرة العناصر التالية: الأول فضل شهر الله المحرم، والعنصر الثاني فضل يوم عاشوراء، والعنصر الثالث البدع المحدثة والطوائف الضالة في يوم عاشوراء، وسوف نختم بهذا العنصر. مسيب جلب يتوري ودني الله سبحانه وتعالى نوهانا نو يتريد الله جو متوتهم نيميني ان نيماجي دودودي، نيماجي كسي ان نيماجي كيدي، نيماجي دي تawata no yiltondira e me'en, nemaji ɗi tawata si en inni en lintay ɗi en wawataɗi huɓidade. En jarnimo kanko subhanahu wa ta'ala e dow ɗin nemaji fof ɗi anduɗen e ɗi en anda, ɗi andituɗen e ɗi en anditata. haray noon ko yettugol nemaji ɗin duuminta ɗi. subhanahu wa ta'ala daali: wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. pellet si en yetti nemaji ɗin, allah subhanahu wa ta'ala o daali o wondi o ɓeyday ɗi. si tawi noon kadi en yeddiɗi, kanko subhanahu wa ta'ala on ko sattuɗo leɗte. sen feƴƴiɗon yiɗen duwano nelaɗo men muhammad sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe e ɓengure maɓɓe nen fof e kala julɗo iwtirɗo e dow lawol maɓɓe no moƴƴiri ha ñande darngal. musidɓe julɓe wonuɓe heɗade radio laawol kisal, meɗen hiwro on hiwrango islam. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ko saɗi mon ko tooli e o radio ɗo, radio mo tawata himo feƴƴinde programme ji dina l'islam, radio mo tawata ko toppitiɗo fika dina l'islam. en torki allah subhanahu wa ta'ala yo yoɓu ɓe daraniɓe o radio ko ɓuri moƴƴude e joddi. o barkina ɓe ngureji maɓɓe ɗin, o waɗana ɓe golle maɓɓe ɗen laaɓanɗe allah subhanahu wa ta'ala. ko ano noon kadi hiɗen toro subhanahu wa ta'ala yo o waɗu ɓe wonɓe heɗade o radio ɗo e ɓen yimɓe ɓe tawata si ɓe heɗike yewtere ɓe suɓay ɓe ƴetta ko hawrodiri kon sawaba e mayre ɓe gollira. haray kono hollirɗen noon
haray hande yewtere men nden hinde yiilo e soɓɓundu himmundu hinde yiilo e fiyake mawnuɗo ɗulle ko fi yewtugol fi nde hitande heyre ɗum ko hitande 1438 alhijiriya hitande wulure e temenne e capantati e jeetati ɓawo fergu nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɗo ni hiɗen wurude e lewru aranuru ndun e nde hitande ɗo wono suuɗoranaki en non en fof men hiɗen geli tariha julɓe ɓen ko tariha hijiriya on date mo julɓe ɓen hani on hutorde ko date hijiri on bi mana fergu nelaɗo ngun muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiɗen geli ko seydna umar bne alkhatab radiallahu anhu woni ko fuɗɗi gollirgor o calendrier ɗo ɗum ko hijiri on hitande heyre nden nde naati lewru aranur ndun e hitande nden naati ɗum ko lewru jombente ndun allahu subhanahu wa ta'ala himo waɗi moƴƴereji e nemaji e ɓure hewuɗe e nder ndu lewru jombente ɗo hawnaki noon allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗe ɗo ko faala o landataki ko huwi kon kono noon kanko o landato en enen jiyaɓe makko ɓen huwuɗen kon la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun subhanahu wa ta'ala ko sifitorɗo ɓurnugol goɗɗum e dow goɗɗum kanko subhanahu wa ta'ala o tagi yimɓe ɓen o waɗali ɓe none goto o waɗali ɓe hunde wotere o feppinali ɓe o fotinali darajaji maɓɓe o ɓurdindini ɓe o ɓurni nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen e dow tagi fo heddingo gon fo makko ɗum ɗon subhanahu wa ta'ala on ko kanko waɗi ɗum ɗo e hikma mo o andi ɓurnugol nelaɓe ɓen e annabaɓe ɓen e dow tagu heddigo ngon fof o tagi leyɗe ɗen o fonnali ɗe o ɓurni makka e madina e dow leyɗe ɗe o tagi ɗen fo majji o tagi malaika ɓen o fonnali ɓe o ɓurni seydina jibril alayhi salam e dow malaikaɓe heddiɓen fo ko wano noon kadi kanko subhanahu wa ta'ala o tagi kammuli ɗin o ɓurdindini ɗi o suɓi kammuji eɗɗaɓu ngun o suɓi ngun ɗon o waɗi dow ton arshi makko ko wano ni kadi lebbi ɗin kanko subhanahu wa ta'ala himo ɓurdindina ɗi o waɗana goɗɗi goo ɓure ɗi tawata lebbi goo ala kanko subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo o sifitori haray noon hande yewtere men nden hinde yiilo e dow ndu lewru ɗo ɗum ko lewru jombente ndun shahrullahi almuharram lewru allah hormortedu ndun ɗum ko jombente allahu subhanahu wa ta'ala o yewti fiiɗi lebbi hormorteɗi ka deftere makko teddunde o daali kanko subhanahu wa ta'ala إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحانه وتعالى دالي بلت لمور لبدين كسريا مكو كانكو سبحانه وتعالى ko lebbi 12 ñande o tagi kammuli ɗin e leyɗe ɗen no e nder ɗin lebbi 12 lebbi 4 harminaɗi lebbi 4 hormorteɗi ko ɗum ɗo tigi woni diina fewka kan wota on tooñu wonkiji mo on e nder ɗin lebbi karama koɓe tafsir ɓen ɓe lurri fi ko faanda kon fala tadlimu fihinna anfusakum e o aya ɗo wota on tooñu wonkiji mon e nder ɗin lebbi ko lebbi honɗi faanda ɗo e ko lebbi 12 ɗin faanda ɗo ka ko lebbi 4 hormorte ɗin faanda ɗo yoga e karamo ko ɓe maaki ko faanda kon ɗo ko lebbi 4 ɗin
al ashhurul hurum rebbinayiji hormorteɗi ɗin ka allah da ɗum minha arbaatun hurum ko ɗiɗo allah subahana taala faari wota on toñu wonkiji mon e nder ɗin lebbi ɗon yoga e karamakoɓe maaki no jiya e maɓɓe abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma o maaki ko fana kon fala tadlimu fihinna anfusakum ko lebbi hitande nden fof lebbi 12 ɗin fof tentini non lebbi nayiji hormorteɗi ɗin ko ɗin ɗon kadi ɓurta tentinede e mu'um ko waɗi noon gollugol ngol golle moƴƴe e nder ɗin lebbi ɗon koko sowete barjari mum ko wano noon kadi faggitagol bakkatu e nder ɗin lebbi ɗon kadi koko bakkatu mum kadi koko sowete ko wano noon kadi al-imamu al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ɓe makiri خص الله تعالى الأشهر الحرم بالذكر والنهي عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل الزمان أو كرم كوجرو أماكي الإمام القرطبي صاحب التفسير أماكي الله سبحانه وتعالى hertiniri ɗi lebbi ɗo nayi jantagol ɗi fiita goɗɗo faggito bakkato wata goɗɗo toñu hoore mum e nder majji koka mawni fi sabu mawningol ɗi hay si tawi noon faggitagol bakkatu e toñugol no haɗa e waktuji ɗin fof haɗa e noon hiɗen haani yewtugol ko lebbi honɗi woni ɗi lebbi nayi hormorteɗi ma lebbi nayi harminaɗi haray hadith on no firtani en ko honɗum woni ɗi lebbi ɗo nayi hadith mo abi bakrata radiallahu anhu filli hadith on himo ka sahihul bukhari o maaki hitande nden ko lebbi 12 no e nder ɗin lebbi 12 lebbi nayi harminaɗi jokkodirɗi lewru aranuru ndun ko dhul qida lewru hikkundu ɗum ɗon ko dhul hijja hikkundu ɗum ɗon ko muharram hikkundu ɗum ɗon ko rajab mudar bima'na lebbi nayiji fana ɗin ɗo lewru aranuru ndun ko sabbordu donkin lewru ɗimmuru ndun ko donkin lewru tammuru ndun ko jombente lewru nayaɓuru ndun ko rajibi yewtere men nden haray ko woni yiilade e mum hande ko fi ndu lewru jombente ɗo haray noon ndu lewru jombente ɗo ko lewru teddundu ko lewru mawnundu no hollirɗen noon no jiya ko tindini e teddugol ndu lewru ɗo hadith wonuɗo ka sahih muslim hadith mo abi hurairata radiyallahu anhu filli ɓe maaki nelaɗo men muhammad sallallahu alayhi wa sallam maaki afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu lsolati ba'da almafrudati salatu lleyl kamɓe sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e korka kam fof ɓaawo hoorugol lewru suumaye ko hoorugol jombente ko ɓuri kadi moƴƴugol e julɗeele ɗen fof ɓaawo on tigi tottugol farillaji ɗin haray ko ɓuri moƴƴude ko juulugol jemma en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo hebbinir waktuji men ɗin hoorugol e juulugol haray ibnu hajar al athqalani rahimahullahu ta'ala o maaki fi o hadith ɗo ɓe o maaki هذا الحديث يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد رمضان ابن حجر ماكي أو حديث دون تندنا هورغول جنبنت أون نموت يبوري هورغول نيالدي هتاندن فو سيونا هورغول سوماي نغسا نون yoga e jomiraɓe bindi e yoga e ƴellitiɓe seeɗa e gandal islam ɓe landitoɓe wiya ɗum ɗo ko honno woniri ko honno horugol ngol jombente ɓurirta lebbi hitande nden fof fillaka e nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hebbinirayno horugol jombente bal ko filla e maɓɓe hiɓe hebbinirayno ko horugol sabbordu suumaye sabu hadith mo nene men aisha radiyallahu anha ɓe maaki
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل. يعني عائشة رضي الله عنها بماكي نلاد من محمد صلى الله عليه وسلم بلاتي نوكي هبه هورينو صبر رسوما ينو فوسي وناسيدا هارينو غسا كلامو تاوتا نو جلتيو حديث دو كو وايتتا دي حديث جدو o heɓa iskal seeɗa o heɓa jibili ɓi seeɗa ko honno ɗiɗo hadise hiɓɓinirte hare en wiyay ɗum ɗo na iskal ni ɗum ɗo na jibili ɓi ni naam rasul sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e horugol ngol fo ɓaawo suumaye ko shahrullahi l muharram ko jombente fillama kadi maɓɓe kamɓe sallllahu alayhi wa sallam koɓe ɓurayno horugol ɓaawo suumaye kamɓe ko horugol sabbordu suumaye ndu ɗum ɗo iskal ala e mum enen en wiyay no gasa ko haɗi nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallama ko haɗi ɓe hebbinora horugol jombente on ɓawde ɓe yamirde yo hoore ɓe rerɗina fi mum no gasa ko haɗi ɓe ɗum ɗon ko tawde fadlu horugol ngol jombente ko cippi e maɓɓe ko ka sakkitorde gurdam maɓɓe bidalil ɓaynelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe senike madina ɓe tawi yahuda no horude sappo jombente on ɓe hoori sappo on ɓe yamiri yo hoore ɓe inni si allah tawnilan ko arata mi hooray jeyna e sappo fi kalundagol yahudu kono allah subhanahu wa taala on tawnali ɓe hitande arore nden en wiye ɗum noon no gasa hara ko ɗum ɗo woni ko haɗi ɓe nde ñawore ɗo o sere ɗo ko cippi e maɓɓe kaka sakkitorde gurdam maɓɓe ma ɗum wi'en no gasa kadi ko haɗi ɓe horugol jombente on ko ellaji no gasa hara yanti e maɓɓe ma ɗum wi'en gantoji haɗi ɓe horugol lewru jompende tum fof ma ko ɓuri ɗuɗude e mayru imma ñabbeeli ma gantoji sete yagal safari ma jihadi ma ko nanditata ɗi piiji ɗo ko ɗum ɗo haɗi ɓe haray horugol ɗum ɗo haray contradiction ala hakkunde hadiseje ɗen ɗiɗi kono noon no jeeya e ko joli e ɓure ndu lewru jombente ɗo hadith mo abdoullahi bne abbas radiallahu anhuma filli hadith wonɗo ka sahihul boukhari ka sahih muslim o maaki nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallama ɓe seenike madina ɓe tawi alyahuda ɓe no horude yawmu ashura ɗum ko sappo jombente nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe landi yahuda ɓen ene ko honɗum e ñallal wonɗon horude ɗo ko honɗum wonɗon horande sappo jombente alyahuda ɓen ɓe wi'i ngal ɗo ko ñallal mawnugal ka amen ko ñallal ngal allah subhanahu wa ta'ala dandi ngal e mu'um annabi musa e yimɓe mum ɓen o yooli firauna e yimɓe mum ɓen annabi musa hoori ngal ñallal ɗo ka yettugol allah subhanahu wa ta'ala menen kadi alyahuda ɓen meɗen horude ngal ka ñembingol annabi musa ka ñentingol annabi musa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki fa nahnu ahaqqu wa awla bi musa minkum ko menen ɓuri handugol e annabi musa e dimon onon ɓe alyahudaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hoori sappo on ɓe yamiri sahaba ɓen yo ɓe hooru sappo jombente on haray ñalande sappo jombente nden ko ñalande mawnude ko ñalande nde tawata julɗo kala julɗo no haani wurnitirgol nde horugol si o ala ganto haɗay ngomo horugol nden ñalande ɗon ko wano noon kadi hadith selluɗo wonɗo ka sahihul boukhari ka sahihu muslim so inni hadith selluɗo haray jama on no hana yana nde anda ko selluɗi inchallahu taala en fillotako ɗo si wona hadiseje eggaɗe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bisanadi sahih haray o hadith ɗo ko abdoullahi bne abbas radiallahu anhu fillimo hadith o himo ka sahihul boukhari ka sahih muslim o maaki ma ra'aytu nabiya sallllahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala gayrihi illa hadha alyawm yawmu ashura wa hadha alshahr يعني شهر رمضان ابن عباس رضي الله عنهما أماكي وإيالي نلال محمد صلى الله عليه وسلم نردري في دابتو قول نيلاند في هورو قول نيلاند هوتكو برردري هورو قول
sappo jombente e ndu lewru ɗo bi mana horugo sappo jombente e horugo lewru suuma e ndun ko ɗiɗo lebbi ɗiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurno lerɗugol fi horugol mum se tippude e hadith mo abdoullahi bun abbas on filli kon abdoullahi bun abbas ko filli kon koko andi kon koko ii kon ko ɗum ɗo o filli aicha kadi ka chaban to koko andi kon e ko o tini kon ko ɗum ɗo kan kadi o filli haray no jeeya kadi e ɓure joluɗe e fi sappo jombente on hadith wonɗo ka sahihu muslim hadith mo abi qatada radiyallahu anhu mo filli o maaki gorko arino ka nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam o landi nelaɗo o inni ko ayo nelaɗo ko moƴƴere honɗum woni e horugol ngol sappo jombente nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hiɓe jorti ka allahu subhanahu wa ta'ala yaafi horuɗon sappo jombente on hitande feƴƴude nden allahu akbar ɗum ɗo ko ɓural mawnugal ɗum ɗo ko moƴƴere mawnude ɗum ɗo no holla en allahu subhanahu wa ta'ala on himo yiɗani en moƴƴere o falanaka en lette subhanahu wa ta'ala daali qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrum mimma yajma'un wiyamɓe yo muhammad ko ɓural allah ngal e yurmede makko nden hana weltorede ɗum ɗo no moƴƴi ɓuri dendanangal ko ɓe woni kon moɓude ɓural allah ngal ko ɗum ɗo tigi woni ɓural allah ngal haray wona moɓugol jawle e darrugol étage ji e voyage ji ɗuɗuɗi e hoɗugol leyɗe ka hettare woni ma e ɗuɗirede ɓiɓɓe ma e laamuji e ko nandire ɗi piiji ɗo piiji aduna na ɗum ɗo hana weltorede na ɗum ɗo hana bungirede na ɗum ɗo hana mantorede julɗo ko hani weltorgol julɗo ko hani wajitorgol ko yurmede allah nden e moƴƴere makko nden en torike mo kanko subhanahu wa ta'ala yo okku en moƴƴere makko nden e yurmede makko nden o tabitinan e islam o ƴettitan e islam horugol ñalande wotere yaafore sabu mum bakkatuji hitande feƴƴuɗi allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɗum ɗo ko nemani ɗum ɗo ko moƴƴere ni julɗo kala julɗo no hani rerɗirgol horugol ngol o sappo jombente on tigi yamira ɓengure mum nden e kala wonɗo e ley koyɗe mum e kala nananowo mo on tigi yamira e hooru bal on tigi wona annitinowo ɓe ande ɓe anda fi horugol nde ñalande ɗo ɗum ko sappo jombente no gasa kadi jomiraɓe gande wonuɓe heɗade nde yewtere ɗo e jomiraɓe bindi ɓe lando ɓe waɗa istishkal ɓe inna naam jombente on no mawni ashura on ko mawnu ɗum sappo jombente on kono noon yawmu arafa on no teddi ɓuri yawmu ashura e wiye naam ko non woniri horugol ngol yawmu arafa ɗum ɗon haray ko sunna mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunninani ɗe e mofte maɓɓe ɗo haray ko tabiti kon e yawmu arafa on si on tigi hoori arafa allah subhanahu wa ta'ala on si jaɓanimo korka kan o yaafotomo nden duuɓi ɗiɗi ɗon ko duuɓi ɗiɗi o yaafete ka jombente ɗo ko hitande wotere no gasa woɓɓe go waɗa istishkal ɗon kadi iskal ala e mum karmo ko ɓen hiɓe laɓɓini piiji ɗin fof hiɓe ɓangini ɗi fof majji hay fus ko jilɓi ala e islam on hiɓe yewti ɓe inni haray ɓural horugol ngol jombente no tabitan ɗe mofte ɗo kono haray aslu ɓural ngal ko e diina alyahuda ɓen ƴetta bi mana koye annabi moussa ƴetta neɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko woni sabu ɓe horirde sappo jombente on ko ɓayɓe andi annabi moussa alayhi salam no wowno horugol nden ñalande ɗon kamɓe kadi ɓe hoori ñalande nden ɓe yamiri yonde hoore ɗum ɗo horugol ngol bi mana ashura sappo jombente enen e alyahuda ɓen en fo men hiɗen hawti horugol ngol ɗum ɗo amma yawmu arafa ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko heerori horugol ɗum ɗo ko mofte maɓɓe ɗe woni ko heerori nde moƴƴere ɗo ko ɗum waɗi on tigi yaafete ɗon duuɓi ɗiɗi ɗe mofte ɗo hiɗe teddi ɓuri moftaliji feƴƴuɗɗin fof ko ɗe mofte ɗo woni mofte sakkitiɗen ko kanje kadi on mofte adoyteɗen naadede aljanna janngo en torki allah subhanahu wa ta'ala on yo waɗu en e mofte muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wattidan e makko kanko sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen e kala ƴewtito e dow lawol maɓɓe no moƴƴiri ha ñandiral ngal naam sahih joni en yewti fi horugol ngol sappo jombente kono haray horugol ngol sappo jombente on
no mari étape ji haɗay étape ji horugol ngol sappo jombente on no sendito e pecce nayi ara nun ɗum ko horugol ngol sappo on tun on tigi hoora sappo on tun haɗay so on tigi hoori sappo on tun haɗay ɗum ɗon kadi haɗay ko hunde moƴƴere sabu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kon ka hadith abi qatada ahtasibu ala allahi an yukaffira assanata allati qablahu miɗo jorti e dow allah subhanahu wa taala ko o yaafori hitande feƴƴum nden sabu horugol ngol on sappo jombente haɗay étape hikkiɗon ɗon ko horugol jeenayi on e sappo on on tigi hoora ñande jeenayi jombente hoora sappo on ko ɗum ɗo noon ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗo kadi ɓura yiɗede ko ɗum ɗo kadi ɓuri wonde sunna on ko waɗi noon nelaɗo ɓe muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la in baqitu ila alqabili la asumanna attasi'a wal ashir ɓe maaki si allah subhanahu wa taala on tawnilan hitande arene nden mi hooray jeenayi on e sappo on ɗum ɗo no tindini haray ko horugol ngol jeenayi on e sappo on ɓuri moƴƴude ɗum ɗo noon haray ko fandora ɗum ɗo ko lunnagol ngol alyahuda ɓen hiɗen jeyi andi no jeeya e usulu sharia mukhalafatul yahud no jeeya e lasiliji dina l'islam kan lundagol heeferɓe ɓen rasul sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yamiriri en ɗum ɗo ko fiya en lundo alyahuda ɓen hadiseje goo no tentini ɗum ɗo no jeeya kadi étape tammo on horugol ngol ɗe ñala ɗo ko horugol ngol ñande sappo hoora sappo e goo on tigi hoora sappo e goo haray ɗum ɗo kadi no moƴƴi on tigi hoora sappo imma on tigi hoora jeenayi on e sappo on ma on tigi hoora sappo on e sappo e goo on ɗo kadi hara on tigi lundike yahud rasul sa sallam e maaki e hadith mo ibnu abbas filli hadith on ko imam ahmad ibnu khuzaima woni ko yaltinimo ka defte maɓɓe khaliful yahud wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu lunde alyahuda ɓen hooro ñalande ado sappo jombente on hooron kadi maɗum hooro ñalande ɓaawo sappo jombente on haɗay étape naya ɓon ko horugol jeenayi on e sappo e tati on haɗay ɗum ɗo kadi no moƴƴi on tigi hoora jeenayi on e sappo e goo on sabu ko nela sa sallam e maaki kon suumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu hoore ñallal ado sappo jombente on hooron kadi ñallal ɓaawo sappo jombente on haɗay ko ɗiɗo étape ji nayi woni hoorete ɗin ka jombente wiɗen ko horugol sappo on tun ma on tigi hoora jeenayi e sappo ma on tigi hoora jeenayi e sappo e goo ma on tigi hoora sappo e goo on haɗay ko ɗum ɗo woni ko tabiti kon e sunna on fi horugol ngol jombente en torike subhanahu wa ta'ala yo okku en moƴƴere ko woni e horugol ndu lewru ɗo naam no yewtirɗen ɗon ndu lewru ɗo hindu mari ɓure hindu mari moƴƴereji haɗay ɗum ɗo suuɗanaki goto kala e men en fo men en ƴellitike en gelike ɓure joluɗe e horugol ngol ndu lewru ɗo moƴƴereji joluɗi e fi horugol ɗe balɗe ɗo karama ko ɓen hiɓe lurri seeɗa fi horugol lewru jombete ndum fof woɓɓe no inni nelaɗo sallllahu alih wa sallam kaɓe maaki ɗon afdalu siyam bada ramadan siyam shahrullahi almuharram nelaɗo sa sallam kaɓe maaki ɗon ko ɓuri moƴƴude e horugol ɓaawo sumay ko horugol lewru allah hormate ɗum ɗum ɓeni ɗum ɗo ko fanda ko lewru ndum fof woɓɓe no inni koko ɓuri kon ɗuɗde e lewru ndun haray en wiya ko ɓuri kon sellude yo on tigi hooru ko ɓuri kon hewde e lewru ndun fof ko annoon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hoorali lewru ndun fof koɓe hooruno ko sappo on tun kono ɓe reɗini fiyo hoore filla kadi e maɓɓe koɓe hoori lewru fof ɓe timmini sowona lewru suumaye ndun kono noon kadi en yi allah subhanahu wa ta'ala ko e nden ñalaɗo ɗo sappo jombente on o dandi annabi moussa alayhi salam o harki fir'auna e koneli makko ɗin haɗay kono noon kadi événement jano musiba jano jarrabuye jano yanuno e julɓe ɓen hitande 61 hitande 61 alhijriya hitande capanɗe jeego e goo ɓaawo fergunelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam e ndu lewru ɗo lewru jombente ndun ko e nde hitande ɗon allahu subhanahu wa ta'ala teddiniri alhusain bun ali bun abi talibi radiallahu anhu bishahada ko e nden hitande ɗon allahu subhanahu wa ta'ala
teddiniri alhusein bun ali yanugol shahid e nokku wiyeteɗo ɗon karbala karbun wa bala. Allah subhanahu wa ta'ala on ko nden hitande teddiniri mo yanugol shahid o jarribi julɓe ɓen o cippini e dow maɓɓe musiba mawnuɗo ko waɗi noon ñande seydina alhusein ɓe shahindineteno e on nokku ɗon hari ala e hoore leydi ndin tanirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bimana ɓiɗɗo maɓɓe geɗal maɓɓe ka hoore leydi hari ala si wona seydina alhusein radiallahu anhu kamɓe kadi nden ñande allahu on jarribori ɓe julɓe oñiɓe yaltuɓe e ɗoftare allah yaltuɓe e moƴƴere ɓe shahindini alhusein bun ali tooñe e jaggitere en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo yaafu alhusein bun ali o teddinira ɓe o shahada mo o yeɗi ɓe hare ko wano noon ɓawo o haadisa ɗo wadde alhusein bun ali ɓawo nde ɓe shahindinede allahu subhanahu wa ta'ala cippini jarrabuye kadi e feddeli ɗiɗi feddeli dambitiɗi o islam sabu on masibo ɗon fedde aranere nden ko wiyetende annawasib bimana ko fedde añude ahlul bayt yimɓe suudu nelaɗo ndum muhammad sallllahu alih wa sallam añuɓe seydina ali radiallahu anhu walhasan walhusein wa ahlu beyti nabii sallllahu alayhi wa sallam fedde oñinde fedde yaltude e ɗoftare ɓeɗo ɓe tawi ala ko ɓe ɓadora allah subhanahu wa ta'ala si wona añugol ɓeɗo ɗum ɗo ko perdi mawɗi ɗum ɗo ko jarrabuye mawɗo say goɗɗo tawata ala ko ɓadora allah subhanahu wa ta'ala si wona innugol aña ɓe ngure nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe ngure nde tawata hinde laaɓi hinde teddi ɓuuri ɓe ngureji aduna on fof ɓe ngure nde tawata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wasiki en ko moƴƴi e ɓe ngure maɓɓe nden ɓe maki usikum fi ahli beyti hayran mi wasiki on ko moƴƴi e yimɓe suudu an ɗum ɓeɗo wiyeteɓe annawasib ɓeɗo ɓe laatino hiɓe wurnitira on sappo jom bente waɗugol ko wiyete kon fête ko wiyete kon iidi nden ñalande noon no gasa hara yimɓe buy emen no seedi nokkeli goo fuuta ɓawo ɗo hari ɓe wiyay ñande sappo jom bente ɓenna ko julde jom bente hare ɗen hakkille ɗon on ide ɗon ko iwi koye ɓeyinteɓe annawasib ɓen ko hella sham wonno ko ɓuri ɗuɗirde e hella kuufa ɓen ko toon wonno ko ɓuri ɗuɗirde ko ɓeɗo woni ko faggiti o bid'a ɗo ɓe inna ñande sappo jom bente ko iidi nden ñande ko defugol defa ko ɗuuɗi yanñana ɓe ngureji ɗin ka nafakka ɓena kala nden ñande mo ñamali haari o harata hitande nden fof ɓe defa ɓe waɗa piiji weluɗi wono gato wono cobbe e ko nanditere ɗi piiji ɗo ɓe jaara ɓe waɗa welo welo fii koko alhusein wara e nden ñalande ɗon ɗum ɗo ko bid'a kanuɗo bid'a ñidduɗo en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allahum fewnuɓe yaafoɓe sabu hiɓe e majjere wallahi alazim haray ɓeɗo ɓeynteɓe annawasib ko ɓe waɗiri ɗum ɗo ko innugol seydna alhusein kamɓe o yaltu e ley laamu ɗiɗen geli ko seydna alhusein kaɓe shahindina ko laamino julɓen on tuma ko yazid bun muawiya kono seydna alhusein hari weltorangol laamu ɗon seydna husein iwi makka ɓe seeni kuufa yimɓe kuufa ɓe nelani ɓe inni ɓe wallay ɓe yo ɓe aru ɓe yalta e laamu ngun bi mana fi waɗugol coup d'état ɓe itta yazid seydna alhusein ɓe adi ɓe neli muslim bun aqil on o yaade o hewti o tawi ɓe koɓe nelani kon seydna alhusein ko fenade ko fi hoddugol ɓe ala ɗen doole koɓe dartora o aqil on ɗon o shahindina o wara toon ado o shahindine o windani seydna alhusein lettre o seydna alhusein yiltota ɓe aru yimɓe kuufa ɓen ɓe hoday ɓewni yimɓe kuufa ɓen haɗa jamfoto ɓewni ado seydna alhusein iwde makka seydna abdoullah ibne abbas e abdoullah ibne zoubair e ibnu umar e abi saidin al khudri e ko waytata ɓeɗo e sahabaɓe ɓeɗo fof ɓe noddimo ɓe waajimo ɓen taw yehu yimɓe kuufa men ɓe hodayɓe kono noon yimɓe kuufa ɓen hodirno ben makko ali ibne abi talib ɓe warimo haɗa ɓe falamo hodugol mo ɓe yiɗamo kono kanko o rerɗi tun o seeni kon ɓayde allah subhanahu wa taala muyanimo shahada on o yehi o tawi ɓeya ko janfagol mo ɓe woni o yani shahidi on ɓe noon inteɓe nawasib ɓe woni ɓe weltorgol nden fatunde ɗon on musiba ɗon ɓenni kanko o yalto e laamu ngun so yaltano e laamu ngun o wartanoke nela sala sallam maki kala aruɗo tawi julɓe ɓen fof hiɓe fotti e konngol adeje goto no laaɓiɓe o inni o sendidira julɓe ɓen yoɓe warumo no o wayi wo ɓe danda on hadith on kono on hadith on ko alayhim la lahum
هذا بفامالي أصابوا في الدل وقته في الاستدلال هذا بهوري سوابك حالو الحديث هم مسلي كونو ناي بلاس ما كوني كوبي بلاس مو كوالي نون سيدنا الحسين باي واري هاي لاول o hewti ka wiyeteɗon alqadisiya o fotti ɗon e umar bun saad o himmirno yiltagol o yaha sham o waɗa bay'a yazid bun muawiya ma o yaha ka keeri e keeri julɓen o waɗa toon jihadi ha ka o ƴettita o kono hari o tumbiki ka fitna ɓe jaɓalimo o yilto haɗa ɗum ɗo ko yaltirgal fima kono kanko alhusain bun ali radiyallahu taala anhu wa an walidihi wa an sahibi alkiram haɗay fedde goo noon kadi yalti fedde majjunde fedde murtude fedde faggitine bid'a kayre kani nde immi contre o bid'a ɗa nde waɗi bid'a goo ɓurɗo kande bid'a mo ɓeeɗa on waɗi ɗulle ko homɓe woni ɓe ko ashia arrafida ɓeeɗo ɓe laatike yawmu ashura hiɓe jogiti yawmu ashura ñalande sunetende ñalande wulletende ñalande barmintinetende ñalande ne tawata kone coñci sekete e mum kuupi bante haɗay ko nden kamɓe ɓe ƴettinde ñalande ɓe jogiti ɗum ɗo ɓeni ko nden ñande tanirawo nenaɗon sallllahu alayhi wa sallam o wara haɗay nden ñande ko sunagol hara yarali hara ñamali kono hara fandaki ko korka on tigi letta wonki mumkin haɗay ɓeɗo kadi qabalul bid'a bil bid'a haɗay ɓeɗo fof ɓe woni e majjere ɓe woni e perdi ko waɗi noon wona dina ɓe woni waɗude hay so tawi ɓe sikki ko dina ɓen waɗude ɗum ɗo haɗay no wopodir e dina kan ko ɗum waɗi so allah subhanahu wa taala on o daali qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fi lhayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wiyam ɓe muhammad on accatami humpita on ko homɓe ɓuri perdugol ko homɓe ɓuri hayrugol golleli mum ko ɓen perduɓe golleli mum ɗen ka aduna hiɓe sikka ko kamɓe kadi ɓuri moƴƴinde golle haɗa ɓe shi'a ɓe ɗo kadi ɓe laatike hiɓe jogiti yawmu ashura ñande 10 jombente ñalande sunetende bermintinetende julɗo kala julɗo mo tawata no ƴelliti seeɗa e akhbar mo humpiti seeɗa fi information ko fewndi aduna on himo ande ñande 10 ashura haɗa nden ñande réseau sociaux ji ɗin radio ji ɗin télévision ji ɗin ɗi yaltinayi ko honɗum fewndi e ɗelleɗe e tawata ko shi'a ɓuri jalade e mum wono irak wono iran e ko lantita ɗe leyɗe ɗon ko piitagol suno barmintino haɗa ɗum ɗo kadi ko musiba ahlu sunna wal jamaa no jaɓi seydna al husein ɓe shahindinama nden ñande ko tooñe ɗen tori allah subhanahu wa taala yo yaafoɓe haɗa noon kadi hoore ɗum ɗon hiɗen irriti wona seydna al husein tun ada kadi shahindinede wona kamɓe ñaƴiƴa maɓɓe adi hibbude e ndi leydi ɗo fi sabu allah subhanahu wa taala annabaɓe go waranoma annabaɓe shahindinama annabi yahya alayhi salam annabi zakariya alayhi salam ɓeɗo ko waraɓe fi tun hiɓe inni an ibudu llaha wahdahu rewe allah kanko tun ko fi ɗum ɗo ɓeɗo ɓe warira annabaɓe ɓen no teddi ɓuri dendanangal taggu allah ngun ko wano noon kadi ɓurɗo al husein warama e ɗe mofte ɗo ɗum ko seydna ali bun abi talib bi ijma'i lmuslimin julɓen fof no fottani seydna ali no teddi no moƴƴi ɓuri al husein ko waɗi noon seydna ali ko o sahabajo weltiniraɗo aljanna immum ɗum kadi ko kanko aɗo woni baben al husein abdourahman ibnul muljim woni ko shahindinimo ko wano noon kadi ado seydna ali seydna uthman shahindinanoma kan kadi himo jangude qur'an madinatul munawwara alkhawarij almariqin ɓen ɓe yalte makko ɓe shahindinimo ko wano noon kadi aɗo oɗo umarul farouk o shahindinanoma na oɗo kadi himo teddi ɓuri mofte ɗen fof ɓawneɗaɗo muhammad sallllahu alih w sallam e aboubacre siddiq bi ijma'i ahli sunna wal jamaa ɓeɗo ɓe waranoma kono julɓe waɗal ɗum ɗo probléme ɓe waɗal ɗum ɗo fitna ɓe waɗal ɗum ɗo ñalande sunnetende haɗa tabita e sunna haɗay noon e wiyay ɓe shi'aɓe yoɓe tuubu ɓe rutta e allah subhanahu wa taala yoɓe dartu hoore maɓɓe yoɓe dartu diina maɓɓe kan haɗay ɗum ɗo wona ko hanini si tawi no ɓe waɗay ɗum ɗo ɓe hanno tippugol e dalil si tawi no ɓe waɗayno ɗum ɗo ko seydna ali bun abi talib ɓe waɗnay ɗum ɗo kanko woni sayyidul a'imma kanko woni rasul a'imma kanko woni yeesoji imamuɓen fof ko kanko ɓe waɗnayno ɗum biwana o suno ɗo ɓe waɗanali oɗo ɓe waɗa ɗum ɗo ɓiɗɗo makko on haɗay ɗum ɗo tibita e sunna na tabita e sawaba haɗay ɗum ɗo ko majjere ni en torike subhanahu wa taala yo fewnuɓe ko wano noon kadi ñande seydna al husein wara wona kanko tu wara nden ñande yimɓe buy jeeyaɓe ɓeygure nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallama shahindinano nden ñande ellinteɓe ɗo no jeeya e ɓiɓɓe seydna aliya waraɓe nden ñande harana seydna al husein jafar bun ali bun abi talib
والعباس بن علي بن أبي طالب وأبو بكر بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن أبي طالب وعثمان بن علي بن أبي طالب هذا يقولون فنينا نين عندنا وناس سيدنا حسين توارنون دنيانده baba goto e makko buyi warano nden ñande kono shiya ɓen ɓe feññinta ɗum ɗo bal ɗe ine ɗe mi janti ɗo mi sikki on nani ɗo layne aboubacre bun ali bun abi talib seydna ali himo entirno aboubacre siddiq ma hada shiya ɓen ɓe yenne aboubacre siddiq ɓena ko kefero ɓe haalatati ɗum ɗo joni seydna aboubacre siddiq har ko kefero est ce que seydna ali initirayno mo aboubacre siddiq ala ada innede qouraychiyankoɓe fof aboubacre qouraychiyankoɓe fof kanko ada innede aboubacre ko kanko intira oɗo kono noon kadi sen wattani hilla seydna ali no intirno outhman bun ali bun abi talib kono ɗiɗo réalité ɗi ko suuɗaɗi ni haɗa ɓe andinta ɗum ɗo yimɓe ɓen ɗum o noon tabite ka defte maɓɓe kono noon kadi no jiya e ɓiɓɓe seydna al husein waranoɓe nden ñande bimana shahindinaɓe kamɓe seydna al husein e on maraka ɗon karbala inteɗo abdoullahi bun al husein ko nden ñande o wara e ali al akbar harana ali zeynul abidin on ɗon ka ko nden ñande woni ko shahindina no jiya kadi shahindinaɓe nden ñande e ahlul bayt abnaul hasan ɓiɓɓe seydna al hasan bun ali bun abi talib no jiya e ɓen abdullah ibn al-hasan bun ali bun abi talib e al-qasim bun al-hasan bun ali bun abi talib e abou bakr ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib ɓeɗo fof ko nden ñande shahindina e abna aqil muslim ibn aqil o ennon kadi ɓe warano nden ñande jafar e abdoullahi abdourahman e ko wona ɓeɗo haɗay hiɗe wasiyo ɓe shi'aɓe e kala fiɓuɗo koko ɓe fiɓi e kala wiɗo nden ñande sunoto ma barmintino yo o rento yo wattu hakkille haɗa na dina o woni waɗude wota o waɗɗo beleɗe makko ɗen o yedda allahu subhanahu wa ta'ala ko tabiti kon e sunna si goɗɗo heɓi musiba koyo innu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu subhanahu wa ta'ala on daari wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى ودالي آية دو بلت وجرب رأيين كلول e heege e ɗuyterede jawle e wonkiji e ɗuyterede dimɗe bi mana ñameteji o daali wa bashiri sabirin wewlin ɓe muññiɓe ɓen ɓe tawata si ɓe heɓi si musiba heɓiɓe ko ɓeynta ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un minen koka allah men iwi koka makko men ruttoto ulaika ɓeɗo alayhim cippike e maɓɓe salawatun julde salawatun bimana yurmede e hafra e yaafuye min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe wa rahma e yurmede wa ulaika ɓeɗo humul muhtadun kamɓe no fewɓe haray ko hani kon koye inu inna lillahi wa inna ilayhi raji'una e o musiba ɗo nela sallallah sallam e maaki e hadithu naka sahih bukhari e sahih muslim min hadith ummi salama e maaki hay goto heɓata musiba oyna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها سيونا الله سبحانه وتعالى واتنا مصيبة موهبي دون مؤجرة هذا يكون نونك تبدي كسنة نرار من محمد صلى الله عليه وسلم كبرنتنتا ولغل ميدو ولا لينتا فنسيتا برمنتينو ودا غول مجيانكو بماكي كامب صلى الله عليه وسلم حديث وندو كصحيح البخاري ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية جياكاي أمين أمو تاوتا سيهبي سنو o bantitoto o barmintino o seeka conci makko ɗin o noddago majjiyanko wono wullugo ina ya husein ya husein ya husein wulla hare ɗum ɗo ko hunde harmude ko hunde nde tawata hanaka waɗede en torike yo allah subhanahu wa ta'ala on fewnu en fewnaɓe la chaque sikke o ala si tawi kadi nasibi ɓen ɓe weltoroɓe kadi koko seydna al husein shahidina koye majjire ɓe woni koye perdi ɓe woni kono noon kadi rafida ɓen ɓeɗo kadi ko e majjire woni ko e perdi ɓe woni haray ko woni kon e sawaba ko ahlussunna wal jamaa jogitiɓe nde ñalan ɗo ñalande hooretende ñalande nde tawata ko ɓaɗortende allah subhanahu wa ta'ala on korka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo hoori ñallal fi sabilillahi allah subhanahu wa ta'ala woɗɗintinira yeeso makko ngon yite jahannama ngen
wano hakkunde hirnange e funnange. hare yiɗe wasiyo ɓe nasibiɓe ɓe weltorayɓe ko senna al husein shahindinakon e ɓe shi'aɓe wona sunotoɓe nden ñande barmintino yoɓe tuubu ɓe rutto ɓe ara sunna ɓe sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kisal ngal ko e sunna on woni. Allah subhanahu wa ta'ala daali wa in tuti'uhu tahtadu si on ɗoftike muhammad on feeway wama atakum rasulu fakhuduh wama nahakum anhu fantahu. kala ko muhammad jonni on jaɓe golliron, kala ko haɗi on woɗɗite. o daali subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. wiyamɓe muhammad wiyam mofte maɗen so tawi tum ɓe laatike hiɓe yiɗi allah yoɓe ñentine allah subhanahu wa ta'ala on yiɗa ɓe. haɗay siɗa faala yo allah yiɗe jokku muhammad sallllahu alayhi wa sallam, allah subhanahu wa ta'ala on weltantoma o yiɗe. wano noon kadi tabiti en nelaɗo ɓe muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin tamassaku biha wa addu alayha binnawajid wa iyakum wa muhdathati al'umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nnar. rasul sallallahu alayhi wa sallam maaki mi wasiike on joytagol sunna an on e sunna khalifaɓe an ɓen lontiɓe lan fewɓe ɓen aboubacrin wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anil jami. tamassaku biha joytoɗon ɗin sunnaji ɗon wa addu alayha binnawajid jogitoron ɗin sunnaji ɗon ñiƴe mon ƴakkiɗo ɗen. wa iyakum mi retini on wa muhdathati l umur piiji fefinaɗi ɗin ka dina fa inna kulla muhdathatin bid'a sabu kala ko fefina ka dina ko bid'a wa kullu bid'atin dalala kala bid'a ko majjere wa kullu dalalatin fi nnar kala majjere ko ka yiite jahannam. tamassak bihablillahi wattabi'i lhuda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu ودن بكتاب الله والسنن التي أتى عن رسول الله تنجو وترحب. haray ko ɗum ɗo woni ko wasiɗen julɗo kala julɗo haray ɗe wasi julɗo kala julɗo yiɗugol ahlu beyti nabi sallllahu alayhi wa sallam teddinaɓe bimana teddinaɓe no mi hana noon teddinirgol ɓe hara ɓey daaliɓe e dow daraja maɓɓe on hara ɗoyti al daraja maɓɓe on du'anoɓe innitiraɓe jantoɓe ko moƴƴi. haray ko ɗum ɗo woni ko tabiti kon haray enen ahlu sunna wal jamaa iɗen yiɗi ahlul beyt ko ɗum sa a hewta e suudu fayda ronka tawgol alhasan alhusein ali fatima jafar eɗo fof ko en ɗele maɓɓe haray kamɓe on ɗen innitirgol haray enen hiɗen yiɗi ahlul beyt hiɗen weltoriɓe hiɗen duwaniɓe kono haray jiggol men ngol wonano saabu ɓeeɗa yiɗirta noon jiggol majjere ya ahla beyti rasulillahi hubbukumu فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذا إن وسيك جل بين أرتقل السنة نلار محمد صلى الله عليه وسلم ينتنا به هذا سبو جنبنتهم كهورة تيرو هذا سبو جنبنتهم ونا مونتيرو سبو جنبنتهم ونا ويلتيرو ودي إيدي هذا ين ربنا نقول السنة نقول تنقول البدع نوانا تأكدي jokkugol ka sunna no ɓuri awongol jokkaɗo e bid'a haray ko ɗum ɗoni ko waɗɗi kon hada ma tayassara jam'uhu wa taqdimuhu allahumma ajal a'malana salihah wa liwajhika khalisah ولا تجعل لأحد حظا ولا نصيب. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتل